ikaze abakurikiye Imerastar. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko kuvana RDF muri Congo ntibiri mu masezerano y'amahoro y'u Rwanda na RDC. Guverinoma y'u Rwanda yabeshyuje amakuru yavugaga ko mu masezerano y'amahoro izasinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo arimo ingingo isaba u Rwanda guhita ruvana muri RDC ingabo bivugwa ko rufiteyo. Byitezwe ko kuri uyu wa gatanu itariki 27 aribwo u Rwanda na RDC biza gushyira umukono kuri aya masezerano mu muhango uri bubere i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'u Rwanda ariya masezerano arashyirwaho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku ruhande rwa RDC ashyirwaho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Therese Wagner Kayikwamba. Mbere y'uko ariya masezerano asinywa, mu bitangazamakuru mpuzamahanga hagiye havugwa amakuru y'ingingo bivugwa ko ziyakubiyemo. Ibyatumye u Rwanda runenga abafite aho bahuriye nayo bagiye bashyira ku karubanda amakuru yakabaye ibanga. Imwe mu ngingo ikunze kugarukwaho ni yuko ngo u Rwanda rwasabwe kuvana bwangu ingabo bivugwa ko rufite muri Congo. Ikinyamakuru African Intelligence cyandikirwa i Paris mu Bufaransa kiri mu byakunze gutangaza aya makuru, ndetse iki gitangazamakuru mu nkuru giheruka gusohora cyavuze ko Washington yagaragaje uburakari bitewe n'uko ariya makuru akomeje gushyirwa hanze. Minisitiri Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yabeshyuje ikinyamakuru avuga ko u Rwanda arirwo rwagaragaje ukutishimira kuba ibikubiye mu masezerano yarwo na RDC bikomeje gushyirwa ku karubanda aho kuba Amerika. Yagize ati birasa na African Intelligence nta bimenyetso cyangwa ubwenge ifite ku biganiro cyangwa ku bikubiye mu nyandiko y'amasezerano. Icya mbere, Washington siyo yarakajwe no gushyira ku karubanda ibikubiye mu masezerano, ahubwo ni Kigali ari nayo yasabye izi impande kubahiriza ko ibiganiro biba ibanga. Minisitiri Nduhungirehe kandi yavuze ko muri ariya masezerano nta hantu na hamwe u Rwanda rusabwe kuba rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Ikindi akaba atagaragaramo ijambo iryo ari ryo ryose ryerekeye ingabo z'u Rwanda. Yagize ati icya kabiri, nta hantu na hamwe mu nyandiko y'amahoro azasinywa ejo ushobora kubona ijambo gukuraho by'ako kanya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ibirenze ibyo, amagambo nka Rwanda Defense Force bivuga igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Troops abasirikare b'ingabo z'u Rwanda, cyangwa withdraw bivuga icyurwa ntahagaragara mu nyandiko. Byitezwe ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo ari businywe uyu munsi, ndetse araza kurikira imbanziriza amasezerano yayo yasinyiwe i Washington ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane 2025. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko i Kigali hagiye gutangizwa umushinga wo gutwara abantu mu kirere. Banki Nyafurika itsura amajyambere yemeye miliyoni 500 z'amadolari y'Abanyamerika zo gutangiza ingingo y'umushinga w'akataraboneka wo gutwara abantu mu kirere i Kigali. Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB yemeye inkunga y'amadolari 500,000, ubwo bivuga asaga miliyoni 650 y'u Rwanda yo gutangiza ingingo rusange y'umushinga wo gutwara abantu mu kirere, ibyitwa Cable Car, uzubakwa mu mujyi wa Kigali. Uyu mushinga witezweho kuba uwa mbere muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, uzaba ugizwe n'urugendo rwa kilometero 5.5 mu kirere, uzatwara asaga miliyoni 100 z'amadolari mu ishyirwa mu bikorwa ryawo. Uyu mushinga kandi witezweho kugabanya umuvundo w'imodoka, gukuraho imyuka ihumanya ikirere no gufasha abaturage kugera kuri serivisi z'ingenzi mu buryo bwihuse kandi burambye. Ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ko uyu mushinga ushobora guhindura isura y'ubwikorezi mu mujyi wa Kigali binyuze mu gutanga uburyo bugezweho burengera ibidukikije kandi bushobora gukoreshwa n'abantu benshi. Reka amakuru yacu i Kigali tuyasoreze mu dushya tw'umunsi. Uburaya no gushaka ijwi ryiza mu bitera birusize gukoresha ibiyobyabwenge. Urubyiruko rwo mu karere ka Rusizi rwatangaje ko mu birutera gukoresha ibiyobyabwenge harimo uburaya, amakimbirane yo mu miryango no gushaka ijwi ryiza ku bahanzi. Iba bitangaje ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, itariki u Rwanda rwifatanyaho n'isi mu kwizihiza
kwizihiza umunsi wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ni umunsi wizihijwe kuri raporo y'urwego rw'ubucamanza y'ibihumbi 2023-2024 igaragaza ko muri uyu mwaka uru rwego rwakiriye ibirego 5413 by'ikora n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ingabire Claudine uri mu bakora uburaya mu karere ka Rusizi yavuze ko gukora aka kazi bisaba gukoresha ibiyobyabwenge. Yagize ati ibiyobyabwenge turabikoresha kuko ntabwo wakwakira abagabo 10 ku munsi utakoresheje ibiyobyabwenge. Ingabire kandi avuga ko yakoreshaga urumogi aza kurureka kuko yamaraga iminsi 2 ubwenge bwayobye bigatuma umunsi ukurikira uwo yarunywereyeho adakora. Yagize ati ubu nkoresha inzoga yitwa Simba iva mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Tuyisenge Daniel uzwi ku izina rya Danex nk'izina ry'akazi yavuze ko mu baza gukoresha indirimbo harimo abakoresha ibiyobyabwenge bibwira ko bituma bagira ijwi ryiza. Yagize ati nkunze kubona urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane abashaka kuba abahanzi. Hari igihe bamubwira ngo koresha ibiyobyabwenge kugira ngo usohore ijwi rimeze neza. Nge abo dukorana iyo ijwi ryanze mbagira inama yo kunywa amagi, amazi y'akazuyaza cyangwa imineke kuko nabyo bituma ijwi risohoka neza. Uwamahirwe Elsie wo mu murenge wa Gihundwe yatangaje ko abo baganira bakoresha ibiyobyabwenge bamubwira ko babiterwa n'ibibazo byo mu miryango. Yagize ati nge ndi umufundi, aho twirirwa tugenda abantu bakoresha ibiyobyabwenge ndababona. Yagize ati abenshi ni urubyiruko ruvuga ko rubiterwa no kubura akazi ndetse n'ubukene, ariko usanga harimo n'uruhare rw'ababyeyi badohotse ku nshingano zo gucyaha abana. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel yavuze ko ibiyobyabwenge byangiza ubuzima, asaba ababikoresha kubihagarika bagafata ibiribwa n'ibinyobwa bitagira ingaruka ku buzima bwabo. Yagize ati hari ibyo kurya bigaragazwa n'inzego z'ubuzima n'abashinzwe imirire. Ibiyobyabwenge ntabwo ari ikintu kizima, nibyo kwangiza no gusenya. Turabasaba kutishora mu biyobyabwenge ahubwo bagakangukira gukora no gushakisha iterambere ryabo n'igihugu cyacu ndetse n'imiryango yabo muri rusange. Ibyavuye mu ibarura rusange ryakozwe mu 2022 rigaragaza ko urubyiruko rufite munsi y'imyaka 30 rugera kuri 65.3% by'abaturage bose b'u Rwanda. Ni mu gihe kandi imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko mu Rwanda urubyiruko rugera kuri 25% runywa ibiyobyabwenge. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri aka gashya kabaye Rutsiro, aho umugabo yasanzwe amanitse bikekwa ko yiyahuye kuko yangiwe kugurisha isambu ye. Havugutuma Harrison w'imyaka 72 wo mu karere ka Rutsiro yasanzwe mu mugozi amanitse yapfuye. Hakekwa ko yaba yiyahuye kubera amakimbirane yari afitanye n'umuryango we yakomokagamo ku kuba yarashatse kugurisha umurima we bakamwangira. Ibi byabereye mu murenge wa Musasa, akagari ka Gisiza, mu mudugudu wa Rubaya ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu mugabo mbere yo kwimanika mu mugozi ngo yabanje gutwika ibintu byari biri mu nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisengimana Janvier yatangaje ko amakuru bahawe agaragaza ko ashobora kuba yiyahuye kubera ko umuryango we wamwangiye kugurisha umurima we. Yagize ati amakuru y'urupfu rwa Havugutuma twayamenye mu gitondo ko yiyahuye akoresheje imigozi ya mishipiri bakoresha bubaka. Twabwiwe ko urugo rwe rwari rusanzwemo amakimbirane ariko yari ataramara igihe. Bivugwa ko ayo makimbirane yakomotse ku kuba umugabo hari ubutaka yifuzaga kugurisha kandi ubwo yari asanganywe yari abugerereje abugurisha, hanyuma umuryango we uhitamo kumwangira. Yakomeje avuga ko Havugutuma yari yarayatashye mu masaha akuze ateza umutekano muke. Umugore n'abana bajya gucumbika mu baturanyi ndetse ubuyobozi bw'umudugudu bubasezeranya ko buza kubakemurira ikibazo mu gitondo. Baje basanga amanitse mu mugozi yapfuye. Yaboneyeho gusaba abaturage kubana mu mahoro ndetse n'ibibazo bafite bibakomereye bakegera inzego za leta zikabibakemurira, kuko kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda, kabone n'ubwo wapfuye atabihanirwa. Umurambo wa Havugutumwa wahise ujyanwa mu bitaro bya Murunda gukorerwa isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa.
Reka amakuru yacu tuyasoreze kuyavugwa mu karere, aho Generali Muhoozi Kainerugaba yahaye abanyarwanda ikaze i Kampala mu gihe cy'ibiruhuko byo kwibohora ku nshuro ya 31. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba yasabye abanyarwanda kujya kuruhukira mu gihugu cye mu cyumweru gitaha, ubwo bazaba bizihiza ku nshuro ya 31 intsinzi y'urugamba rwo kwibohora. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo MIFOTRA iherutse gutanga ikiruhuko ku munsi w'ubwigenge tariki ya 2 Nyakanga n'uwo kwibohora tariki 4 Nyakanga. Isobanura ko itariki ya 2 n'iya 3 Nyakanga naho yatanze ikiruhuko rusange. Bisobanuye ko mu cyumweru gitaha abakozi bazakora ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu gusa, bazasubire mu kazi ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi nyuma y'ikiruhuko rusange. Yifashishije ururimi rw'Ikinyarwanda, Generali Muhoozi mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter yagize ati nshuti bavandimwe b'abanyarwanda, mu gihe mwegereje iminsi mikuru ijyanye no kwibohora ku nshuro ya 31 n'ibiruhuko biri imbere yanyu, ndabatumira n'umutima wanjye wose muze mudusure hano mu Bugande. Generali Muhoozi kandi yibukije abanyarwanda ko imipaka ifunguye kandi ko muri Uganda ari amahoro masa, abasaba kuzajya kwishimana n'abavandimwe ndetse bagasura inshuti n'imiryango. Yagize ati imipaka irafunguye, amahoro ni yose, muze mwishimane n'abavandimwe, musure inshuti, musure imiryango, muhagurukane n'umunezero n'akanyamuneza. Uganda ni yanyu, murisange wanyu. Mbifurije ibiruhuko byiza, Imana ibarinde. Abel Bizimana, umuyobozi w'akarere ka Kisoro, yahise asubiza Generali Muhoozi ko umubano w'abafumbira n'abanyarwanda ari mwiza nk'umubano w'amatama n'amatwi, cyane ko basangiye umuco. Yaboneyeho gushimira Perezida Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni bafashije impande zombi gukomeza kubana neza. Yagize ati Imana y'u Rwanda igusakazeho imigisha, nyaguhorana amata mu matama. Twebwe abafumbira b'i Kisoro, umubano n'abavandimwe bacu b'u Rwagasabo ni ugutwi n'ibinga, dore ko dusangiye umuco 5 kuri 5. Harakarama ba perezida bacu bombi badushoboje kugira amahoro n'umubano bisesuye. Mu mwaka wa 2022 Generali Muhoozi yagize uruhare rukomeye mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda wari warazambye biturutse ku mpamvu z'umutekano, agaragaza ko ikintu cyoroshye kidakwiye gutandukanya ibi bihugu by'abavandimwe. Mu rwego rwo gushimangira umubano mwiza hagati y'Abanya-Uganda n'Abanyarwanda, kuva icyo gihe Generali Muhoozi ategura ibirori bibahuza yise Rukundo Egumeho cyangwa se urukundo rugumeho. Munyemerere tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiye, mugire umunsi mwiza, muhahe muronke. Amakuru yacu yo nakagaruka.